Coba sekali lagi ulang bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Perhatikan baik-baik lagi ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum bahu wa minhum man yantazir wa minhum man yantazir wa ma badalu liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin wa
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأحيار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله